Oh, bayale, 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 hey, batela masondo. Ngithatha leli thuba ngibingelele imndeni ngokwehlukahlukana, umndeni wakwaZwane, abasekhweni kwaDlonga, abasekhweni kaSiphiya, ngibingelele ingane zakhe, ngibingelele omakoti, ngibingelele ama-Blue Nation, ama-leaders ama-Blue Nation, ngibingelele ubaba umeya, ngibingelele MS Phungo, simfundisi osivulele inkonzo yomncwabo, ngibingelele abaphathi bohlelo, ngibingelele abafowethu engisebenza nabo, ngibingelele ozakwethu. Ngiyambona ukhona uCebuzile uVukamthulu, ngiyambona ukhona uJumbo uSibongwane uVukanyangiwe phansi emzimkhulu, ngiyambona ukhona uNtencane uSenzo uVukaZondi phansi le eGreat Town, ngiyabona beqhawe uWelile, ngiyambona umfowethu uFalabo uVukanondindo phansi le kwaNgqono Magic Fingers, okuyena odlala isiginci salezi ngoma ezikhalayo. Siyabingelela kakhulu bona bonke nesingababoni, siyambingelela. Ngibonile bakhona abafowethu uvele obhemu noTunono indodende egqoka size 15. Ngibingelele lencwadi ngokamthembu naye ngibonile, nabanye abakhona abazoziphelezelisa namhlanje. Sithi siyabonga bakhona kwenu. Ngifisa ukudlulisa amazwi ami okugcina kule nkonzo esikuyona namhlanje kaMvumeleni Zwane. Qale ngibonge kunina uMabuthelezi. Ngisaqonya uMabuthelezi, ngangibiza ngoSibali ngoba wayezalwa uMabuthelezi. Siyabonga mama ukuthi wasilethela uMvumeleni ofike waba iqhawe kuthina sonke. Ngiyazi namhlanje ukuthi usuku lwakhe lokugcina angeke siphinde simbone, kodwa kumele sibonge ithuba uNkulunkulu asinikeze lona lokuthi ebekhona, ngoba mhlawumbe wethu wahambe neminyaka u4 ngabe bengayenzi leyo into ayishiya yenzile. Wona lo peace esinonoselwe ngawo siyawubonga ngoba kwangenzeka ahambe eseyihlule. Ngosuku efika, makufika umuntu emhlabeni kuyajatshulwa, uma ehamba kuyakhala. uNkulunkulu kusukazi ukuthi yena wenzani. Ngeke ngathola nje ukuthi noba kwakho renke wahamba kabuhlungu, kodwa ngesikhathi ukhala mama wawungazi ukuthi ukushiye nendodana ezohamba enyathelweni zakhe. Namanje ke futhi njobe ehamba urenke asazi ukuthi uNkulunkulu yini azoyivusa ikududuze, kodwa sifuna ukusho nje ukuthi ubuzele kakhulu la kuleli qhawe lakwaZwane. Ngaba nenhlanhla ke mina ngoba nesakhe kwaNongoma ngake ngafika impela khona kwaZwane, njobe besho nje omunye lapha ethi ngafika ubhamba ngophethe ngesandla. Cha uqinisile sayente ama-location kahle engakafiki kahle hle. Manje yavela ngiphosa ensimini imoto, sahamba lapho-ke ubhamba wasala lapho-ke nalapho kuthiwa yini angamefenda yini akona ubhamba wodwa. Kuliqiniso impela ukuthi besizwana kakhulu ngoba ngisho kubo wakhe bengilala nisekwaNongoma.
eMpumalanga la sebenza khona la qashe khona bekufika khona vele ngilala khona lapha bayazi uMthentulu uRenko ke walimala elimala emsebenzini la sebenza khona ngahamba ngayafika sizothola ulimele kodwa uNkulunkulu wasikhumbula wakwazi ukuthi uRenke aqhubeke ezoba kanye nathi ngifisa ukusho ukuthi sisenkingeni population enkingeni enzaziyo nenkingeni engazazi ngoba nina benibona ubuhle nje lingazi ukuthi into eziningi siplana nayo uRenke ngikhuluma nje naye sobabili sikhuluma iCarnival City sayikhuluma ngesikhathi seCovid sikhuluma ukuthi njengoba sihlele ekhaya ngekho umcimbi i-fan base yethu izofa makubuye kwi-Covid lobe ngasekho ngisho yedwa umuntu oyi-donation ngoba sobe sesikhohlwe abanye sebashona yini esizoyenza ukuthi sikwazi ukuthi sibuyise lo mgqiqo wethu sathi asibe neCarnival City ezokwazi ukuthi ikhumbuze abantu ukuthi sisekhona kulo mzabalazo wethu oyimpi yobumnandi nangampela iCarnival City ibe khona yagcwala nakulonyaka wa-attend yokuqala yesibili njengoba engasakwazanga ukuthi abe ingxenye yethu uNkulunkulu uhlele ngaleyo ndlela ahlele ngakhona nangampela bangabheka ama-donation ilona qembu likaMaskandi likwazile ukuthi liqhubeke lisurvive after Covid amanye amaqembu agwinywa iCovid awazange ukuthi abuye aqhubeke so ukuhlakani bese kuhlanganisa nale ndoda kwesinye isikhathi nginey'nduna mina ey'hluphayo iy'nduna zama-branch ezisebolini ey'hluphayo ezinye futhi ay'hluphi ezinye y'khonondayo ezinye futhi ay'khonondi ubethi uma ngabe ezomreportela ukuthi iy'nduna sey'qale ziyacomplain ethi nabo-ke laba bantu bakho sebethi 1 no 2 no 3 kunje ake ngenze lo mzekelo ngo-2023 ngihlukanisa unyaka umuntu wayengihlohla ukuthi ngibizekile uyena ethi mina Renke athi ngeke asikwazi ethi ama-donation abantu abakhandwe ngokuwina abakwazi ukubukela abantu bewina nje so ukuze sizokwazi abantu bethu sibahlezi bajabulisa ngaso lesikhathi asikhipheni isini ngathi wayiqala inkinga hayi nami ngiyibone lento ukuthi hayi ake ngishawe lesini zabuya induna zakwaGuqa zithelwe ngey'bonkolo zicasukile ngoba ngeke isavela manje ukuthi sayicasukile ukuthi zithi yaphi singile zithi manje kuthiwa iqholo nomona limaka abantu ufuna kuhlezi kuyilo njalo babusha bazi njengoba usopolitiki nje ungavuma kuthiwa kulonyaka ungangeneli ukhetho angenele abanye abantu belahlala nje ngoba kuzothi unomona ufuna kuhlezi kuwuwe ngeke uzovuma wonke umuntu ufuna kuhlala kuwuya kithi so iy'nduna zethu esinazo bese ingenwe umoya kaTikTok nomoya zilalela kakhulu abantu abangangifuni uRenke akazaze angene umoya okulalela abantu abangahambisani nami bengamlaleli nje umlalela nje ubuthi noma umxoxela ukuthi wakhona umuntu omthukayo athi ubani lo mina angimvuli ngisho umvula nomuntu osuke ekhuluma ngawo ngoba angazi ukuthi into engisuke ngizoyilalela kuyena ngisuke ukuthi ayingisize kuphi ngoba uma mina ngikholwa uNkulunkulu kungani funa ngihlale ngisipende usuku lonke ngilalela umuntu odumisa uSathane ngoba leyo nto izokushintsha ugcina usubona ukuthi kahle uqinisile lo muntu okhuluma ngaSathane inkunzi uSathane uyabona so uRenke wengafuni ukumbuka ngisho umbuka umuntu ocomplaina ngami ngisho icomment esuke ekhuluma ngami uRenke wayexoxela ukuthi khona besethe ngoba engafuni ukuguquka
ezinye induna besiziyeka ikipa la ubona induna ifike emhlanganeni iskipa isifakile njengoba nje sikhona la urank ubeyobeka lezi beyifake ikipa la ngoba ubekholele ekuthenini lento ikiyena ngaphakathi futhi ubuke uzumshintsha ubengezwa lutho ubelalela nje lo mculo abewulalela engifisa ukusho ukuthi uma seyicomplain induna zithi happy singing abuye ezothi nakho izothi waneke nazi induna ziyakhala zithi kisingini khishwelana ngoba manje izothiwa nomona kufakazela laba abantu abathi unomona athi ayikhale ngithanda sezinje la into seyikhala kanje uyabona lo muntu ubekwazi uba umholi okwazi ukumanage mina aphinda manage induna ngithi kodwa uzobuye ukuthini kuzona yabo ngithi mina itshela ukuthi ayilinde zizobona zona ukuthi besiyenzelana into besiyenza kwathi isingile sihlukanisa unyaka zaqala zona into zathi hey yasebenza yasingile besiyoba yini lo December engizama ukusho kube nesipho sokubona into ingakenzeki ebegcina kuze kumenza ukuthi ngimhlebele zonke imfihlo izinto eziningi ebekusuke sazokwenzeka kuze uRank besuke sezazi ngoba bengimazi ukuthi unesifuba uzokwazi ukuthi into izophelela kuyena aso sonke isikhathi emfisa ukusho umndeni ukuthi alilimele nodwa silimele nathi kunenye inkulumo emfisa ukuyisho kodwa baye bexoxe kahle abayaziyo abathi kunendoda eyayisebenza eplazini lomlungu wayecupha ke izilwane njalo ebusuku efaka ugede lapha ecupha lezi zilwane ekuseni kahamba oyithatha lezi zilwane le ndoda eyiseneminyaka isebenza eplazini yavuka ebusuku shuthi mayivuka engathi yaphazamisa lezi ingede zalomlungu angazi ke noma zaseyibambile yathatha lokho kwezilwane angazi kodwa wathi mayivuka ekuseni umlungu wabona ukuthi seyiphazamisekile lezi ingede wathola ukuthi le ndoda uthi umlungu akayixebulanga kanje ngento eyixebulela ukuthi siyiphazamise la khona abecuphe khona abakubo bonke babethi le ndoda ayiyeke umsebenzi futhi ayimbophise lo mlungu yathi mayivuka kulokho kuxetshulwa ngenduku betha akawuyeke umsebenzi futhi ayimbophise wathi la ngeke ngimbophise wathi ngobani wathi ubona lo around nale yandla nalo yamsebenzi bengwenza la ekhaya nale mali engifaka lo nyaka benginikwa kuye lo mlungu angikwazi ukuthi ngoba sengonile esengonile bese ngithi ngamyeka engifisa ukusho ngalamazwi ngiduduza umndeni ukuthi asingathi ngoba kunje namhlanje bese sithi uNkulunkulu akekho asikhumbule ukuthi konke uRank wenzani ngamandla bewanikeza uNkulunkulu so asikwazi ukumyeka ngoba nakho kunje ngoba asimazi kusasa ukuthi futhi uzobe siphathele ini engifisa ukusho ukuthi ngicela niduduzeke ngaso sonke isikhathi ningamlahle